Ha ke etsa tjena mommamedi ke ha ke rapella mopresidente wa naha nakong ena e thata, nakong ena e boima. Ke kopa ya kalletseng maru, ke kopa monga lehodimo le lefatshe hore mo tataise ka leru le na le mollo, a tataise mopresidente ka leru le aparetsweng ke mollo. E re bosiu ha ile go robala phomola, a mo romelle mangeloi ya hae. A mo fe bohlale bo ileng a bofa morena Salomone, hore ka mora leroborobo lena le aparetseng lefatshe, a tle ka meralo e metjha ya ho hodisa, ho phahamisa le ho atleisa moruo. A tle ka leano le letjha la hore batho ba boele hape ba sebetse, ba iphumane ba le mosebetsing. Mopresidente Ntate Cyril Ramaphosa, Modimo ha o boloke, a o sireletse, a o fe bohlale, a o fe mamello, a o fe kutlwisiso, qetellong a o fe lerato. Hobane morena ya sa rateng setjhaba sa hae o tla sitwa ho se etella pele. Ka lebitso la Kriste morena. Amen.